Bakazo music fitegateka ngo nubaza kukwishongora icyo shongo byo musente abamwe tabarahambana mu goku burenjiri kandi bari mu gospel konka nyoti kufayo now abo kwa this is a cause and a genuine cause tekwetaga muto tekwetaga mukuru tekwetaga rukafuru tekwetaga notere byo maninga to kubitera we bare kutureba ari NKORE MEDIA TV uguni serebo wambarara Beazine ZDJ kandi nitubandi tukwereza ku rw'umurembo rwambara of course tukirya press conference ya Scovia kandi ntujangu save life of Scovia akarwara ensigo kandi nabeshongozi batayibe ababembeze ababurizi benjiri baba bari honko kutwantukira kandi hano twafana Dissan Kato wasiba Dissan yesebo twakwakira ari NKORE MEDIA nashemererwa abankore media okwijana mukangwaho nanye nabagwaho twena twagwanaho konka enshonga ya man Dissan Kato ni tuija kutayayira ho uganirira abantu niwe nko muntu konka twagaruka muramwa gwitu gwerizo bagwa ogokutasya amagaraga Scovia iwe nko mweshongozi ekino kigamba hoki banyano banje Scovia nashasha tibya chuani tibyo kwenda kubanyurira musente tibyo kwenda gukora cyo nashasha abo kumanya mukamureba na yeshonga haleluya haleluya ryo mushiwengo ga ainamani aine umuzinya konka hatu bamureba ningo kirango nashasha tibya kupanga ngo naronda cyamushana ninga cyaciro umwishyaka rware nsigo actually tinga birashuba ko yafunde na dona abo kwa tusanjire ngo bya India na yetaga sentence za tripolinga za banyinji munonga tushaba ngo twafuna dona nabwo stiri kurga kunuya kandi akabire yagenzire konko bwire bwo buhire yo konko sentence zitakabiro miliyoni 150 ni sente nyinji munonga nshaba buri muntu cyo ine otachigaya yaba no mutwaro ya 10 yaba ne koko ya ne mbuzi yaba network and connection iyo kwasa kutereza gitereze tubase kukwera Scovia turundane sente zishice aze India aze kuraguza agune murundi sebo no basa kushanga hariho umuntu ayine contact ariko jatunyani manya abashaho India ariko jatunyani manyango hariho abantu abo kwera bakazi nkaba ninga uko ina abana batano narongo abamwe barigiro mu ishomero abo kwa school fees tekiriho abiro kuraguza rifaro nkahinkai ntshaba ngo buri muntu ine account kona bano contact obano za kutisi ya president tumugende mugambe nawe wao joti nyoti nyine sente kwangani basa kwasi prime minister ninga speaker abase kubahwera itoje ntsa kucakira otakati no kujoti nyombo intine sente mutine miliyoni tine cindakore konka hariho muringo gono go kwasa kugera ki kutweramu kuranga twafuna means zo kutwara Scovia India akashimizwa na wagira ngo hariho sponsorship yona twetaga sente otajitinisa Dissan Nagira ngu omukizibu nkeki tokureba ngo obutakwataga no buryo mbeshongozi na munonga ba gospel mu Western Uganda nico kikubasa kuba kicenderiziraka kugira ngo ribe ryinamani kushanga umunshonga nkeji nitubasa kurakuka kuyamba Scovia tinkwenda kugira ngo no butakwatanisa abamwe bakumanya value y'ibintu hariho kushanga mwe no kitaka mwikahoga takwetegereza ijo kaba ningambero umuntu ntinyonka bara school fees yo kushoma ndi kumuteba story yanje yagira ati no basota kubura school fees nyo atikushanga ntine miliyoni birahari account yecho tingu cyetegereza iyo no surviving amuta munsi so shanga ngo munderwa abantu bakazo music fitegateka ngo nubaza kukwishongora icyo shongo byo musente abamwe tabarahambana mu goku burenjiri kandi bari mu gospel konka nyoti kufayo now abo kwa this is a cause and a genuine cause tekwetaga muto tekwetaga mukuru tekwetaga rukafuru tekwetaga notere byo maninga to kubitera ntwenda kwatanisize hamwe turundane kitwine tutase Scovia kwatanisa ko ntwetaga kandi this should be a lesson kugira ngo ntwetaga byo mana yitaga mugenzi ibigambo byawe byamuheru Dissan Kato abarebi nabahagizi bawe na NKORE MEDIA abarebi banje nimba kunda bwo kumana umukunde byeshongoro byanje nimbetera nimbagana nabagenzi banyu kandi mbitwara hari numunyetana mikoro yanyu mbeshongoro mwebare munongo kumpagira aha ryoru nabashaba abanywano banje akumukunkunda kuona musharinga harukundo yanje tugehereza Scovia
azikora gusa we bari munonga ni Beyazini ZDJ Serebo wambara na Corona Officer Vid Honorable Dio Muswago ku production kandi abeshongozi nitongera kubivuza ngo leta music yawe ebe copyrighted of no music yawe music eri musente nyinji munonga kutegereza show kutegereza ka embaga obwo no busente buce akurugira talent zanyu kirira offices zitu za Ankole Media orebe okuwaguza music yawe a platform ze zamani kandi zikureta sente nyinji I sign out for now mukama bahumji